asin na lalo na sa satuyang mga inaanak. Pig-iimbitaran mi po kamo gabos na maghiling asin makisabay sa pagselebrar kan pagbabalikan DZGB Pastores Bicol 2021 Virtual Edition. Yes, para po mga tugang sa mga daidigdingon yan sa SM City Legazpi, kamo pong nag-antabay ngon yan sa DCGB, mga nakatutok po sa Facebook Live kang DCGB YouTube channel, asin po sa Zoom or DCGB Live app. Good afternoon po sa Sendo Gabos. Good afternoon po, and kami po ang mga kaibahan ng dungon niya na aldaw digdi sa SM City Legazpi. Ako po si French May Boras. Ini po ang lalaking hindi inuumaga. Ginagabi. Henry M. Sadip, ginagabi paminsan. Good afternoon po, Sendo Gabos, mga tugang na nakatutok po dyan sa tuyang programa. This afternoon, mga tugang, sabi ko nga na kasubago, saro na naman pong maugma, asin makulor, na aktibidad, may connection po sa pagsilibrar kan Pasko. Iyo po ini ang DCGB Pastores Bicol 2021 Virtual Edition. Ang Pastores Bicol, mga tugang sarong haloy ng tradisyon na pinamana sa tuya kan mga panahon kan mga Kastila. And then saro po ining istorya, may kinaraman po sa pagkamundag kan sa tuyang kagurangnan, asin po yan luway-luway na pinag-adaptar po kang DCGB, magpoon pa kang 1970s. Gustong sabihin tabi kay niyo Francia, dahil pa kumimundag, may pastores na sa DCGB. Nainat po pala sa imo sa Pastores, ano? Nainat sa pastores. Tan DCGB, baga 63 years old na, di ba? Ikaw po, pirang taon ka na po, Vicky? 49. Wow! Alright, so go on, Miss Francia, go. Actually, tama ka naman sa mga sinabi mo, VP, no? Dahil due to the popularity nga of these pastores and strong following, the Department of Tourism of 5 adopted this event, historical, cultural, and tourism development programs, of course, VP in partnership with the city government of Legazpi and the provincial government of Albay for several years already. Haloy na po. Oo, kahit ito pa yan, ano, permitang partners sinda. Kaya alam po nyo nagkaigo kay pandemya, kaya mga tugang napundo yan dahilan po sa COVID-19. Pero po sa kamautan, nasa giraray po kita mag-ugma, kita po mga tugang magkaturuparan ngunyan na paghahapon, asin po sa tuyang mahiling ang mga aktibidad sa Pastores Bicol, naginguha po kami, nadarahon ini sa sendong aktibidad sa pagi po kan digital platform. Sa tuya po na asin ang physical tang aktibidad di po sa SM City Legazpi. Kaya po sa muyang dinadara sa endo ang Pastores Bicol 2021 Virtual Edition. Sa katuyuhan na padagos na mapreserbar ang saro sa mga kulturang Bicolnon, sa liwat na ihangatod sa Indo kan DZGB, asin kan Department of Tourism Region 5, ang Pastores Bicol 2021 Virtual Edition. Pastores Bicol 2021 Virtual Edition. Inibukas sa gabos na grupo o pastores na may anom hanggang 8 miyembros na may edad na 15 hasta 25 anyos. Lalaki man o babae, ang mga partisipantes magpapatiribayan sa pagbayle kan tradisyonal na Pastores Abilen asin kombinasyon ng iba pang kantang pamasko sa laog din 3 minutos asin 30 segundos. Kasabay ang video na magpapahiling kan tourist spots sa indong lugar. Ang mga manggagana makakaresibi ng cash prize na 10,000 pesos para sa third prize, 15,000 pesos sa second prize, asin ang champion makakaresibi ng 25,000 pesos. Apwera pa sa special awards. Mientras na ang mga daimang gagana makakaresibi man ng 5,000 pesos bilang consolation prize. Unofficial entries ipadara sa email address na dzgbnewsonline@gmail.com o darahon sa Radyo DCGB, Imperial Court Subdivision, Legazpi City. Pastores Bicol 2021 Virtual Edition. Gigibuhon sa Disyembre 21, 2021. Sabay na mahihiling sa DZGB Facebook Live, YouTube, Zoom, asin sa SM City Legazpi. Ang deadline kan pag-submit kan mga entries sa Disyembre 17, 2021. Suportahan niya to ang kulturang Bicolnon sa paagi ng pag-intra sa Pastores Bicol 2021 Virtual Edition. Sa iba pang detalye, bisitahon ang DZGB News Online Facebook page. Alright, mga tugang, para po formal niya tungpunan ang satuyang programa ngunya na hapon, kita po matirindog para po sa opening prayer, asin po inisusundan kan pagkanta po kan pambansang awit ng Pilipinas. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang maging
us bow our heads, place ourselves in the presence of the Lord. Our Heavenly Father, we come before you today with humble hearts and with gratefulness for all the wonders and blessings you have showered upon us. Heavenly Father, we thank you for gathering all of us today in this important event. Thank you for giving us the opportunity to be in this momentous event. May you bestow your guidance and blessings on this event so that we can enjoy and appreciate the significance in our lives. Bless everyone present today, that each may be able to share what he or she has for your glory and honor. Truly, discipline, perseverance, and determination to excel are instilled in us abundantly. This is not about ranking oneself among bests, but this is about the humble heart of a person who is able to see how blessed he is despite the odds and difficulties along the way. Lord, we acknowledge that everything comes from you, the God who orchestrates every second of our lives so perfectly. Because of his great love for us, all the praises and awards that we will receive today are meant to be given back to you. It is because of your grace and your guidance that we have come this far. Whatever is set before us, we give all the glory back to you. May this event be a success through your intervention. We ask all of this in Jesus' name. Amen. Alright, so para po sa may mga tukawan, you may now please be seated. Ayan, so VP Henry, without much further ado, let us Yes. now hear the welcome message of the ever beautiful, passionate, talented, and the most lovely president of PBN Broadcasting Network Incorporated, no other than the beautiful, the astonishing Mrs. Brenda Bayona Luxin. Diyos maray na aldaw sa inyo gabos. Welcome sa Satoyang Pastores Bicol 2021. The term Pastores is known in the Bicol region, a tradition introduced to us by the Spanish priests in the late 1800s. Pastores Bicol depicts the shepherd's jubilation on the birth of Jesus Christ. This was revived by DCGBAM, which was then managed by my father, Mr. George Bayona, in the 70s, and became its annual Christmas activity, aired live on air in DCGB, and performed along the main streets of Legazpi City. Due to its popularity and strong following, the Department of Tourism Region 5 adopted this event as part of its historical, cultural, and tourism development programs in partnership with the City of Legazpi and the Provincial Government of Albay. However, this was temporarily put on hold due to COVID-19 pandemic. But with the onset of new normal activities and the presence of social media, DCGBAM is relaunching Pastores Bicol 2021 live over DCGBAM and through virtual edition using the different platforms of Facebook, YouTube, and Zoom in partnership with the Department of Tourism Region 5 under the leadership of our newly installed Regional Director, our good friend, Honorable Irby Aguas. Aside from its Christmas and cultural significance, DCGB Pastores Bicol 21 aims to integrate tourism development by encouraging the competing groups to perform in their respective local tourism destination and the use of recyclable materials in their costume in support to the environmental program. I wish to commend and thank our good friend, Regional Director Irby Aguas of DOT Region 5, our participants, and our Board of Judges for supporting this project. And we wish to convey to you our gratitude as we jointly celebrate the spirit of Christmas in this time of pandemic.
Merry Christmas and a peaceful New Year ahead. Thank you, Ma'am Brenda. Grabe sa pag-introduce ni Francia Casubago. Gari mapadagdag kibonus, ano? Bibunusan pa sana. Gari mapaduble. Okay, so at this point, mga tugang, apodanta po, dangugon taman po ang mensahe kang sa tuyang mahigos na Regional Director kan Department of Tourism Region 5. In fact, nasa pag-ikot ngunyan, ang sa tuyang Regional Director, magpunpo ka nagtoko sa pwesto, sige po ang ikot niya sa mga probinsya asin munisipyo sa tuya tabing rehiyon. Mga tugang, ang mensahe po ni Regional Director Herbie Aguas. Bells will be ringing. Merry Christmas and a Happy New Year. This is Herbie Aguas of Department of Tourism, Region 5. Sa dating na Pasko, sana po buksan natin ang ating mga tahanan sa pagdating po ng ating mahal na sanggol, si Jesus Christ po, na ito po ay isang simbolo ng ating pagkakaisa at pagtanaw ng bagong pag-asa. Lalampasan natin ang pandemya. Ngayon po ay bukas na po ang ating mga borders. Ngayon po ay unti-unti pong lahat po ay sumasama sa pagpapabakuna. Kaya itong darating na bagong taon, nakikita ko po ang isa pong pagbangon ng turismo, ang ating po pag-restart at pag-bounce back ng ating ekonomiya, ng ating mga dati pong ginagawa sa ating buhay. Kaya ngayong Pasko, padalangin ko sa bawat pamilya, sa bawat Bicolano, tayo po ay magkaisa. Tayo po ay magligtas at maging handa sa mga darating pang panahon. Merry Christmas and a Happy New Year from the DOT family of Region 5, Herbie Aguas po. Diyos mapala. Thank you, Regional Director Herbie Aguas. Alright, so bago kita mga tugang pagpadagos kan sa tuyang aktibidad kunya na hapon, sa tuya po mga tugang na Aramon and Mechanics kan Pastores Bicol 2021 Virtual Edition. The DCGB Pastores Bicol 2021. Here are the mechanics. Number 1, the opening salvo of the Pastores Bicol 2021 will be the video entrance of the Kagharong. Hence, competing groups will not be allowed to have its respective kagharong. Number 2, the number of dancing performers per group should be minimum of 6 and maximum of 8 members. Number 3, participants or performers shall not be below 15 and above 25 years old, consisting of both male and female performers. Number 4, all competing groups shall be strictly required to perform a traditional Pastores Abilen song dance. This shall be the first number out of the 2 to 3 song dances that have to be performed within the 3-minute performance limit. The succeeding songs and dance can be in the modern or contemporary type of choreography. Number 5, the time limit for performance shall be 3 minutes. The 30-second presentation of tourism spot is not included. Number 6, the variety of tempo, slow or fast, must already be included within the 3-minute time limit allowed for the performance. Number 7, the Pastores Abilen song may be in Bicol or Spanish or a combination of these languages. Number 8, all contestants shall use the traditional Pastores Arco in their performance. Number 9, the contestant group shall depict freely the style of the costume appropriate to the Pastores culture using innovative recyclable materials. Number 10, the background of the venue of the competing group must be located in a tourism destination or tourism potential in their respective locality. Number 11, propsmen are not allowed to sing and dance with the Pastores. They can only walk going to their desired or designated stations or posts. Criteria for judging: mastery, that includes precision and unity, teamwork of musicians, dancers, etc., is 30%. Interpretation, that includes grace, expression, technique,
Synchronization of movements is 30%. Authenticity, that includes creativity of costume, equipment, accessories, is 25%. Deportment, that includes discipline, projection, cooperation, is 15%, with a total of 100% for the special awards. Number 1, Best in Costume. Overall appearance is 30%. Color coordination is 20%. Theme is 20%. Originality, creativity using recyclable materials is 30% with a total of 100%. Number 2, use of tourism attraction as background. Prices at stake, 5,000 pesos for the special awards each. 5,000 pesos for the consolation prizes for each non-winning 7 groups. 10,000 pesos for the third prize. 15,000 pesos for the second prize. And 25,000 pesos for the first prize. Ladies and gentlemen, it is an honor to introduce to you our highly able judges for the grand finale of the Pastores Bicol 2021 Virtual Edition. Kasubago na kaibahan ta sa iyang mensahe ang charming, pirming maugma asin dedikado sa pag-uswag kan turismo sa Bicol, ang Regional Director kan Department of Tourism na si R.D. Herbie Aguas. Now we have with us a representative of the Department of Tourism Bicol, graduated cum laude at Bicol University with a degree of Bachelor of Arts in Journalism. Currently working at Administrative Officer 4 at the Department of Tourism Regional Office 5. Ladies and gentlemen, Miss Angela C. Gisalva. Next to Miss Angela Gisalva is a man known for his dedication to quality education and talents. Mahigos as in multi-awarded na persona. A Civil Service Commission 2020 Dangal ng Bayan Awardee for exemplary display for ethical behavior and observance of the Code of Conduct under Public Act Number 6713. Principal 3 of Legazpi City National High School, former winning choreographer, Director of Cultural and Other Competition, cited by DepEd as its ambassador and champion in inclusive education, a multi-awarded educator, none other than Dr. Jeremy A. Cruz. A round of applause, please. We also have with us as the third judge, the pioneer member of GRD Dance Company, former faculty of DepEd Albay Division, former event manager of Albay Danceport Albay Division, former Bicol University Albay Magayon Dance Troupe President, former member of Arandurugan Dance Troupe, who performed in 2017 Shanghai Fengsheng Cultural Exchange of China International Youth Art Week in Shanghai, China, and 2018 Wonju Winter Dancing Carnival in South Korea. Faculty of Bicol University Institute of Physical Education, Sports, and Recreation, and currently the College Coordinator for Extension and University Dance Troupe Coordinator. Ladies and gentlemen, Mr. Wilvin Mendoza. And now, ladies and gentlemen, to formally introduce to you our host for this afternoon, we have the Vice President for Programming of PBN Broadcasting Network Incorporated or DZGBAM, Mr. Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Together with the anchor Barreta alas 12 and Barreta alas 5, Ms. Francia May Boras. Yay! Thank you. May dagdag bonus ito yang sa Pebrero. Alright, thank you so much. Alright, sa mga tugang, balik po kita sa tuya na programa para po formal nang magpuon sa tuyang programa ngunya na Pastores Bicol 2021 Virtual Edition. Parte po kang istorya, ngunya na paghahapon na ma-i-introduce giraray ang sa tuya po ng mga miyembros as in grupo na ma-perform
ngunyan po na pagkahapon. Miss Francia? Yes, correct ka dyan, VP Henry, now, because we have 5 competing groups for this event today, composed of OWAS Pastores, which represents the municipality of OWAS Albay, Niño Jesus Pastores, representing Barangay Tobog, OWAS Albay. We also have Pastores de Marshal of San Francisco, Ginobatan, Albay. And we also have a Sarong Bangi Dance Troupe of Santo Domingo, Albay. And last but not the least, we have Parao Pastores of Pilar, Sorsogon. Wow, good luck sa Indugabos, ha? Good luck po sa tuya na mga competing groups. Ngunyan pong pagkahapon. Parte, mga tugang kan sa tuyang pagsilibrar nin Pastores, iyo pang istorya nin Kagharong. Mga tugang, hilingon niya to asin sabuton ang istoryang ini. Ang Diyos ay pag-ibig. Kaya nais niyang palagi ang kaligayahan niya'y huwag sarilinin kundi maibahagi sa iba. Kaya ang Diyos ay lumikha. Sa lahat ng bagay, kasama na ang mundong ito. At sa mundong ito, ang pinakatampok na nilikhay kanyang inilagay sa isang paraiso, si Adan at Eva, napakaligayang kalagayan. Subalit, ang taong nilikha niya at inilagay sa maligayang lugar, nagkasala. Lumabag sa kanyang kalooban at ang mga anak tulad ni Cain at Abel, nagkasala. At ang mga anak at inapo ni Adan at Eva, nagkasala pa rin patuloy. Na parabang ang mga tao'y nakalimutan na ang tunay ng Diyos at sumasamba sa waring guyang ginto, ang Diyos-Diyusan, kapangyarihan, kayamanan, karangalan. Yan na ang bagong Diyos. At dahilan sa pagkamakasarili ng tao, handa siyang mang-alipin na wala na siya ng pagmamahal. Kaya panahon na upang ang makasalanang sanlibutan ay sagipin pa rin ng Diyos, sapagkat gayon pa rin ang kanyang pagmamahal sa sangkatauhang kanyang minamahal at kanyang nais na bigyan at bahaginan ng kanyang kaligayahan. Kaya gayon na lang ang kanyang pagmamahal. God so loved the world that He gave His only begotten Son, so that whosoever believes in Him may not perish but may have eternal life. At ito ang pagsusugo sa tagapagligtas. Ito ang kanyang panunuluyan at pagsilang. Kabuuan na ng pagsilang ng tagapagligtas at sina Jose at Maria ay nasa dayuhang lugar ng Bethlehem at naghahanap sila na mapagsisilangan kay Jesus, subalit wala silang matagpuan. Naghahanap. Hinahanap ang kalooban ng Diyos, kalooban kung saan dapat isilang ang tagapagligtas. Naghahanap. Nakita nila ang palasyo. Dito ba? Ito ba ang kalooban ng Diyos na sisilangan ng tagapagligtas? Ito ba? Hindi. Hindi ito ang kalooban ng Diyos. Maghanap pa tayo ng iba. Kapatila bukas pang ilaw doon sa kabilang tahanan. Halika tayo'y doon tumawag, taupo kami mawalang galang. Nakakita sila ng lugar. Paumanhin ko sino man kayo, libong bahay nasa isip ko. Darating ngayon kilala ko, bukas
lugar na ito'y hindi siyang kalooban ng Diyos, hanap tayo ng iba. Ganitong buhay dukha talaga, walang lakas larong tadhana. Halika aking tanging sinta, at may iba tayong makita. Tayo may pagod at naghihirap, dapat patuloy siyang paghahanap. Panginoon, sadyang ang lilingap sa mga taong nagsusumikap. Pinahahanap pa tayo ng Panginoon ng ibang lugar ayon sa kanyang kalooban. Tao po, Tao po. Nakakita sila ng bagong lugar. Sino at tiga saan kayo? ako si Jose, kasama aking sintang Maria, nagmula sa malayong lugar ng Nazaret. Nagtungo rito at nagpatala, pagsunod sa utos ni Caesar. Ganitong madilim at oras ng gabi, saan naman kayo magtutuloy? Ginoo, sanggol sa sinapupunay, 3 gabit araw ng husto. Iyong tahanat, puso'y buksan mo. Nais ko mang kayo'y pagbigyan, tahanay tila wala ng lugar. Aking bahay halos pumutok sa kapunuan. Paalam po, aming Maginoo. Hindi pa rin ito ang kalooban ng Diyos. Maria, paano tayo? Jose, Diyos ay hindi nakalilimot. Tao po, mauwiing may bahay, kami sana'y manunuluyan. Umalis na kayo at wag nang mambulabog. Storbo kayo! Hirap na si Maria, palabas na si Jesus. Tumakbo si Jose, naghahanap ng kaagad ay matutuluyan, walang matagpuan. Maria, paano tayo? Jose, halika't maglakbay muli. Pag-asa natin di taong saksi, kundi ang Diyos, sangguning tangi. Naglakbay silang muli. Hinahanap ang lugar na ayon sa kalooban ng Diyos ay dapat pagsilangan kay Jesus. Pareho ba kami makituloy? Sintang asawa ko'y gagampan. Hirap nami, wag na indahin. Sanggol ang siyang alalahanin. Buong bahay ko ngay tulog. Kayo'y nang bubulabog. Wala akong panahon sa tulad nyo. Kami may dukha at pulubi. May hawak ding puso't damdamin. Kung ganon, hindi pa rin ito ang lugar ayon sa kalooban ng Diyos. Maghahanap pa tayo. Panginoon, Hari ng kalangitan, maraming hindi maunawaan. Ibalay sa iyo'y nakalagak, gawin ang ibig sa iyong anak. Nadama ng isang pipi ang kanilang pangangailangan at itinuro sa kanilang isang lugar. Maraming salamat.
Tuon, subukan natin muli. Ang itinurong lugar ng pipi ay ang kanilang lugar ng mga lukha. Subalit, may mga pusong busilak at handang maging bukas palad. Handang tumulong sa kapwa. Panginoon, turuan mo akong maging bukas palad. Turuan mo akong maglingkod sa iyo, na magbigay ng ayon sa nararapat, na walang inintay mula sa'yo. Halos hindi na makayanan. Si Jose at Maria patungo sa lugar na itinuro ng pipi. Baka ito na ang kalooban ng Diyos na pagsilangan kay Jesus. Maawa na po kayo sa amin. Nagdadalang tao po ang aking asawa at kailangan na po niya magpahinga. Ito lang ang meron ako na maaari kong maibahagi sa inyo. Salamat ho. Doon na lang kami magpapalipas ng gabi. Maraming salamat ulit. Ito na ang kalooban ng Diyos na sisilangan ni Jesus. Nadama ni na Maria at Jose, ito na ang kalooban ng Diyos. Regalo ng Diyos sa sangkatauhan. Ang batang ito, regalo sa sangkatauhan. Isang sanggol sa ating pinagkaloob, Hari ng sansinuko, noon pa at ngayon, at ang kanyang pangalan ay kapangyarihan, at ang kanyang tahanan ay kapayapaan. Ang kagalakan ng lupa. Alright, so yan po mga tugang ang istorya. Iyan po ang istorya kan Kagharong. Nasabutan mo na partner, Francia, ang Kagharong, Arog pa ang na istorya. Ah? Check. Arog ka ito. Arog pa na ni Kato VP Henry Oh. ang kagharong. Ano, medyo maluya lang ang microphone tamo nila. Ayan, Pero okay para na. sa ano ito na nasabutan mo naman? Ano po? Wala, okay na. Okay na. Pinalig sa ko, nag-recitation pala kami today. Hindi ako handa. Oo. Alright, okay. So handa na ba kayo para po sa first competing group? Handa na po si VP Henry. But before that, we Yeah. would like to inform everyone that we are all here, gathered here today, and live here at SM City Legazpi for the DZGB Pastores Bicol 2021 in partnership, of course, with the Department of Tourism Regional Office 5. Yes, again po, sa mga nakatutok ko niyan sa DCGB, good afternoon sa Indogabos, Pastores Virtual Edition, live from SM City, as in po sa mga viewers na mo niyan sa tuyang Facebook Live. Okay? Maduma na po kita sa primerong grupo, first competing group. Mga tugang, ang Pastores de Marcial from Ginubatan, Albay.
Ang grupong ini, gikan sa San Francisco, Ginubatan, Albay. Ang Ginubatan, midbid na marhay dahil sa kultura kainipon kay ito sa Kudsangunyan. Ang kagayunan kan pood sa Barangay Balete kan sa Indang Banwaan ang sa indaman na napili na irepresentar na tourist destination. Pood is known for its virgin-looking hills covered with natural green grasses. It gives the feeling of inviting everyone to go out, see and appreciate, and be one of the nature. Pastores de Marcial also featured their old Spanish-structured munisipyo de Ginubatan and the parish of Our Lady of Assumption. Daita na pagparapahaluyon pa. Let us now welcome and enjoy the presentation of Pastores de Marcial. El niño nacido, a ver para también. Adora el niño celestial, adora el niño celestial. Pastores de Marcial. Soy padre, vamos con alegría a ver a nuestro bien, el Hijo de María, allí también nos espera Jesús, allí también nos espera Jesús. Llevemos pastores y hierba a ofrecer al niño Manuel, llevemos pastores y hierba a ofrecer al niño Manuel. Mga tugang ang Pastores de Marcial, Ginubatan, Albay. Anong masasabi mo, Miss Francia? Very colorful. Na-miss ko ito, VP Henry, kasi Talaga? dawa na sa virtual setup na lang katangunin. Oo. At least, mas napailing man girare ang talento ninda, dawa, yaon kita digdi sa crisis na iningon yan. Dara sa kayang-kaya mo itong ibayle. Kaya naman po ito ibayle. Gusto mo i-try tangon yan, VP? Pagkatapos sa intermission, i-try na mag-Pastores. O si Kuya Bonj na lang pala. Kuya Bonji. Sige po. So from Ginubatan, France, madumang kita sa UWAS. Mga tugang, ang satuya pong group number 2, UWAS Pastores from UWAS Albay.
Palakpakan na po sinda. Ang grupo na makakaiba ng tagunyan para sa satuyang Pastores Bicol 2021, iyon was Pastores. Sindagikan sa munisipyo Canuas Albay asin kumpuesto nin 8 miyembro. Napili nina bilang tourist destination ang Trinity Islands. Namidbid na marhay kan mga turista, lalo na kung panahonin barakasyonan o summer dahil sa gayon na igweni na talagang nakaka-relax kan isip. Trinity Island is an island hopping destination in was near Silangan Cove. The place has no entrance fee, but you need to ride a boat to get there. The island has different sides, one which is deep end, where you can do cliff diving, and the other has a mini sandbar that extends to the mainland of Uwas. Kaiba man sa saindang napili na destinasyon ang pomosong Victoria Bay Resort sa barangay Cagmanaba, Banwaan in Uwas, Albay. Saro ini sa mga pomosong resort sa lugar na igwanin man lain-lain na amenities para sa mga turista o kaya bakasyonista. Let us now watch the performance of Uwas Pastores. Welcome to UWAS! Uwas is a first-class municipality composed of 53 barangays with vast and diverse agriculture and coastal areas. Sa bilog na banwa ni Canuas, matutuparan ni kan magagayon na destinasyon. Nasad na idi sa Trinity Island ni Victoria Bay Resorts. Pudgolyo na mo na may pakitaan sa mong maugmani magayon na lugar. Uwas is also well known for its delicacy, which is puto. That's why we have the yearly Puto Festival. Basta was nun the best. Wow! The best, ha? Pandua pa lang ito, Franz, ha? Pangduwa pa lang talaga ito, Oo. VP Henry, pero naiiling ko na sa mga judges na medyo napapagalan, Kung ako nahihirapan na. ang saro sa mga judge naman,
Madidipisil ako magpili duman sa duwa pa lang ito. Pero actually, nata ito kanina, Pero VP ako Henry. nakakahiling kiduwang magayon na daraga. Maptagalon magpili. Pagkaroon ang sitwasyon. Pero actually, VP Henry, Oo. nahihiling ta ka kasubago, no? Daw may nagihiling sa tuya sa live dyan kanina, pero ikaday ka nahihiling. Pero nahihiling ta ka po kanina. Gari magatulo na ang bitis, gusto na magburo baile. Dati ako dyan. Gusto mo na mag-intraman po, VP? So, itik-itik. Itik-itik ang aram ko. Aram ni Dr. Jeremy Cruz yan. Itik-itik, mari na kamo. Yung baga, aram kong baile. Oo naman, VP Henry. Alright, o sige, baka may gusto kong announce, girari bago ta. So next group. Ayan, Okay. syempre, before we proceed to the next contingent, no? Buot mi pong i-announce sa gabos na SMall Legazpi shoppers na bukas pa po ang samayang registration para sa paraffle ta later. May Ayan. premyo po kaming sarong auto. Doon ko naka-display. So nakapark naman sa luwas. Ay, sa laiyan, VP, masala yan. Karaw lang po. Mananaw kami kay mga t-shirts. This is Yes, the anniversary correct. t-shirts. Opo. Yan. And by the way, Mag-register po kamo digdi. May listahan po digdi. Yes po. Shoutout po, maraffle kita. Ha? kina Ate Jenny, Okay. hindi lang po kita mag-register. And by the Opo. way, VP, gusto ko lang, kumusta unta po sa mga viewers ta sa live? Yan. Kay Good iba ta afternoon. Sa Indog. Halang taon na ang viewers tangon yan, ha? Wow, pira na daw. Nabibilang ko gari, Pero kasing lang ko. gari mga 1 million na pang viewers ta na, VP. Baka mura ni bata. Natapos ko lang sa bagyo. Alright, sige. Tuloy-tuloy tayo. Mga kaibigan, napunan niya to mga tugang ang third competing group. This time from Pilar, Sorsogon. Yan. Wow, may mga fans ang taga Pilar. Apunan niya to mga tugang Parao, Pastores. Ang grupong ini, apununtang Parao Pastores, asin sindagikan pa sa Banwaan in Pilar, probinsya ng Sorsogon. Pilar, Sorsogon is well known for its Parao Festival, which showcases the lucrative Manila-Acapulco galleon trade in 1600s that resulted to the establishment of one of the biggest and important shipyards in Bagataw Island, now Magallanes. But being an island, the Bagataw shipyard suffered from raids and was destroyed by Moro pirates. The Spanish authorities and shipyard owners were forced to look for a safer site for their shipbuilding activities. Pilar was an alternative. Panlatuan Bay, Pilar Sorsogon had been a shipyard after the galleon trade ended in 1650. The evolution in Sorsogon was ignited when the workers of Panlatuan shipyard were abused and exploited by the Spanish masters. They burned the town of Pilar, visit of Macalaya, and the town of Magallanes. The killing of shipyard administrator Don Ramon Gonzales on August 15, 1898 was also one of the incidents of the revolution. The Spanish authorities retaliated by massacring more or less 800 inhabitants, including innocent children who were coming from the church after attending the mass. The patience, perseverance, and ingenuity of Pilareño ancestors, being shipbuilders, are now shown in the Parao float competition and how they victoriously overcome all sufferings and pain from the cruelty of the Spaniards is now exhibited through street dancing. Dait na pagparapahaluyon pa. Let us now welcome and enjoy the presentation of Parao Pastores. Welcome to Pilar, the home of 75,000 happy and hospitable Pilareños, living in a total area of 248 square kilometers divided into 49 barangays. Headed by its Lady Mayor Caroline Sweet C. Reyes, Pilar is the home of Parao Festival, a celebration showcasing the rich culture and heritage of the town and its colorful ways of life. Musika na dansa, revolution porta.
Sinum juvenis gestas, como prendes mi alegría, aquí en nuestro Chinese amor. Gentlemen, Barao Pastores of Pilar, Sorsogon. Wow! Kaya po sa masunod, next year, pag virtual pa kita, magibo kita kigari TikTok Pastores. Pwede, di VP, ba? oo, Diba? pwede. Ayan. Okay, so tulo po yan na competing groups na nainot. Mga tugang, our next competing group. Of Miss course. Francia? Pero before that, VP Henry, gusto ko lang po girara i-announce no, sa mga para hiling tadigdes sa SM City Legazpi na pwede ba po kamo maghabol sa registration Opo. para sa satuyang raffle draw later, di ba, Opo. VP? Ipahiling lang po sa inyong vaccination cards. Yes! Tumpak! Ay, akala ko igwa. Joke lang pala. Anyway. Isurat lang po sa pangaran. Okay na po yan. Ha? At saka Yes. observe social distancing. Tama ka dyan, Sa VP Henry. laukokan sa tuyang SM Malls. Sige po, sa Legazpi City. Importante po yan. Social distancing. Again, we are Okay. live. Again, we are live here at SM City Legazpi for the DZGB Pastores Bicol 2021 brought to us or in partnership with the Department of Tourism Regional Office 5. And now, wag na natin patagalin, VP Henry, no? Yes. Let's call the next or introduce the next group from Owas Albay. Let's give them a round of applause for Niño Jesus Pastores. Ang grupong ini iyo ang Niño Jesus Pastores, gikan sa banwaan ni Nuwas Albay, asin sinda kumpuesto ning 8 miyembro. Napili dinda ang Trinity Islands asin ang Palanas Falls. Katuyuhan kan pagpili dinda kan nasabing destinasyon na maipahiling ang tunay na kagayunan kan turismo sa Uwas para sa mga taga-Albay, asin sa mga taga-ibang lugar. Ang Trinity Island ang saro sa mga napili nilang destinasyon na nag-opresir nin magayon na view asin relaxing ambience. Ang Palanas Falls saro uman sa pinakabagong na-discovery na tourist destination sa banwaan ni Nuwas, asin ini pinaglalaoman na makatabang sa lado ng turismo kan nasabing banwaan. Ladies and gentlemen, let us now watch the performance of Niño Jesus Pastores. Pastores a Belén, vamos con alegría, veramos también el niño de María. Allí nos espera Jesús, allí nos espera Jesús. Pastores
pastores a Belén, vamos con alegría, veramos también el niño de María. Pastores a Belén, vamos con alegría, veramos también el niño de María. Allí, allí nos espera Jesús, allí también convide nosotros. Kami pastores, Aron Albay, parokya ni Nuwas, kami nasasakpan, kami naglilimos sa banwaang ngunyan, kulitan na mundag ang kagurangan. Tra-l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 a, tra-l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 a. Punto de amor, punto de paz. Si cerca la noche buena y alguien nuevo la Navidad. Si cerca la noche buena y alguien nuevo la Navidad. Enriqueciendo, tanto gobierno, regreso soldado, todavía mañana. Pagbalik que sufre, mi amare llora, horrible regresa. Miramos ahora. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, prospero años, felicidad. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, prospero años, felicidad. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, prospero año, felicidad. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, prospero año, felicidad. Kami ang Niño Jesus Pastores. Kanta po sa Giraray, Wow. Niño Jesus Pastores kan Uwas Yes. Albay. Nahalata ko, Franz, kasabago pa sa group number 1, 2, 3 hanggang 4, talagang nagpiling sila Kim Tibay sa pagbaylikan pastores. Totoo ka dyan, VP Henred. Nariparo ko man po actually, no, pipahiling talaga kang Opo. mga grupong ini ang pagiging innovative ninda Yeah, sa mga style kang clothing, nagibo talaga sa recycled materials. Yes. So, buda, mailing mo ang kwan, di ba? Ang iba-ibang ano yan, background kan sa tuyang. Opo, gustuhan ko talaga. Tapos, Tourism. pipahiling pa ang mga destination ng mga the best of their localities Gusto or ko municipalities. mag-overnight duman sa Trinity Island. Gusto ko man magduman, VP. O, amat, dekog parero, tamado man kita. Sa manayon, masunod, ha? tama Masunod. yan, VP. Di ba ang gibo ng pastores sa Trinity Islands? Alright? Yes. Sige, next group. Ayan, so, yaon na kata sa pinaka last pero not the least na Ayan. grupo para sa Aldao na ini sa DZGB Pastores Bicol. Yes, from 3rd District, madumang kita sa 1st District, Canalbay. Yes, from Santo Domingo Albay, let's give them a round of applause as we introduce to you Sarong Banggi Pastores. Ang Santo Domingo Albay, midbid sa pamosong kanta na Sarong Banggi na ikinomposo ni Potenciano V. Gregorio. Digdita mahihiling ang mayaman na kultura kan salit na banwaan. Saro ang simbahan kan Santo Domingo de Guzman na salming kang nakaaging panahon. Ining simbahan, itinindog sarong siglo na ang nakaagi. Alagad existido man giraray ang original na disenyo kaya masasabi ining cultural treasure kan banwaan. Muya kan Sarong Banggi Dance Troupe na matauan ng atensyon asin pagriparo ang importanteng kayamanan kan banwa tangani na mahihiras pa sa masunod na henerasyon. Daito na pagparapahaluyon pa. Let us now welcome and enjoy the presentation of Sarong Banggi Dance Troupe.
Sarong Banggi Pastores of Santo Domingo, Albay. Yan. Good luck po and congratulations sa magiging winners. Ngunya na pagkahapon. Para po maaraman tagaray ang satuyang mga entries para po sa hapon na ini. Mga tugang kasabago po sa indong nadangog kasi nahiling ang Pastores de Marshall from Ginubatan, Albay. May mga taga Ginubatan, digdi? Igwa pong mga Tas taga... ay, Ayan. wow, si Madam. Manager Igwa po pa kayo pong din eh. taga Ginubatan. Aha, Magdarang Puto. Buda, igwa pa. Iyan, alright. Next, igwa pong mga taga Uwas, Albay. Yan po ang number 2, Uwas Pastores. Number 3, Miss France. Number 3, igwaman kita from Pilar, Sorsogon. Igwa po bang mga dakulon, baby? Oo. Nabilang ko, gani mga 800. Oo, dakulon. pira. 800. Oo, dakulon sinda. We Paraw. have Paraw Pastores. Yan. Alright. We have group number 4, mga tugang from Uwas, Albay. Mga taga-Uwas. Nandyan bang mga taga-Uwas? Yes. Niño Jesus Pastores. And of course, ang kakatapos pa sa na VP, no? Opo. From Santo Domingo, Albay. Igwa po bang taga Santo Domingo, digde? Yup. May Igwa. taga Santo Domingo. Perme nga igwa yan. Alright. Sige po. Si Pading Marnila Cruz, taga Santo Domingo. Nahiling ko, VP, gari mga 20,000. Kaya pala si Pading Marsigang Pakpak. Ay, bias, charot. Alright, so bago kita mga tugang mag-announce kan mga winners sa Sinibapa habang ang mga miyembros kan Board of Judges ta nagdi-discuss ang unyan, si Madam Angela Angela Gesalva. Gesalva, yang ng DOT Region 5, we have the chairman of the board, si Dr. Jeremy Cruz, ang sa tuyang multi-awarded, bidbid mo, at si Sir Jeremy, pag sinurat ka ng istorya sa buhay, sarong libro. Wow. Oo, sarong libro yan. Oo. And of course, ang representative from Bicol University Institute of Physical Education, Sports, and Recreation. Pakaraya, tabaka masala ka. Nakikiki ako naman, VP. Ipetisyon ka ni Madam Dinduman sa kwan sa, Daiman. sa CSSP. Daiman po, sir. Si Sir? Sir Welvin Mendaza. Ayan, so, Yan. Puro yan na expertise pag-abot sa choreography and totoo. music. Yan. Palakpakan na po sa ating mga judges, ano? Para pagkanta po ginarayan mga judges tango Yes. yan hapon, naghuhuroron pa. Kung Yes. ngayon marisibikan premyong dakulang kantidad hali po sa DOT Regional Office number 5. Nahihiling ta ko yan, VP, na nag-urun-urun sinda gari na mapagalan talaga Iyo, sinda mag-decide. Actually, ang pig-uronin daw, yan yung sa likod ta ngayon, magayon. Si Ate Toyang. Anyway, bago kita magdumas... Sabi kan sa uning ang kataning yan ni Henry. Galing nga darag. Thank you po. Salamat. Pero VP, bago kita mag-proceed sa raffle, Sige daw. mapasalamat ngunay kita sa mga audience tang yara ondig di ano. Oo, 1.5 Dahil- million. Totoo, dakulon, tumataginting. Anak mga- laog sa SM ngunya na hapon. Nagit na mga tao. And of course, VP, gusto naman pasalamatan ang mga viewers ta sa live sa Opo. DZGB online page, no? Thank you po. Paki-share na lang. Paki-share. Tabi. Yes. Kasatuyang Facebook Live ngunyan hapon. Ayan, habang Eh? nag-aisip po kamo kung si Siam Manggagaran, ano, once again, we are here live at SM City Legazpi for the Pastores Bicol 2021 virtual edition, of course, in partnership with the Department of Tourism Regional Office 5. Yes. Okay. So mamimigay muna tayo ng t-shirt. Of Diba? course, VP, ayan, to Bigyan tayo assist ng- us, Ayan nanaw may kita we kay call... t-shirts. Ang primero pong t-shirt, Ayan. ngunyan na hapon, mga tugang, ang suro sa ulog ni Angel. Huhubaon Sisay. niya po yan. Itatao sa Indo. James Dominic Chan. Wow. Congratulations! Angel ha? Angel. Angel. Laway. Ikaw naman ako nagding na bunot, VP Henry. Bonot. Ano, ay ko ka na. Ikaw na po, kanina. Ang bilis mong bumunot ha? Of course, dapat Oo. makaskas ang Para kamot. kang Lito Lapid o Fernando po. Anyway, sige, dito na Sige. inipahalo yun pa, VP, no? Apo. Ang next natin na winner kang DZGB shirt, we have a May Madronero. Congratulations, May. Kaputi tabi ni, na bubunutan ta. Yan. Alright. Another DCGB t-shirt. Mga gari habo ipabukas ang mga pagkapiriripit ka. Kang papel. Pasiguro da, VP.
Nico. Nico ba to? Nico. Nico. Opo, tama. Nico Road. Road. Oh. Nico Lansangan. Lansangan. Nico Lansangan. Yan. from Pilar. Congratulations. Babae ba ang Nico? Babae? Siya? Ay ka? Okay. Okay. Igwa naman ako Ano pa? nabunot pa, VP, Yeah. no? May kano-ano daw ini kang inot na ng gana. Ayan man. Igwa ka ta si Carl Madronero. Baka. From Pilar. Yes. Magka-apelyido, Magka-apelyido. Carl. Magkamukha talaga. Parang magkapatid. Parang magkapatid. Magtugang po kayo sindano. Oy, ito. Taga Tugigaraw. Shane Triguero. Shane. Hi, Shane. Nandiyan ba si Shane? Shane. Kanta yan, VP. Dito nga po, pasok dito, Shane. Yan, si Shane. Shane. Bili mo may kanta? Sala. Shane on my shoulder. Ay, pala nito. Akala ko sa Shane. Shane, na. Ay, joke lang pala, VP. Garo nakainom ka. Baka ma-discover kita digdig ang Pilipinas Got Talent. Sige, pagkakita po ng parang t-shirt kita tao mo niyan. Anyway, Sige, next. igwa ba katang saro? Sisi daw Basta, niya. abangan nindo ang last po tabi sa wrong auto. Oo, so nakapark na sa luwas. Naka-display dyan sa duman, sa Ay. Bong na street. Yan, naka-display dyan. Brand new. Hanapan na lang si VP Henry. Oo. Babakalong po din ito. Igwa naman kita si Cecilia Lucila. Iyan. Congrats po, Madam Cecilia. Bigyan mo ng t-shirt to. Bigyan mo ng t-shirt. Cecilia, you're breaking my lungs. Ay, You're charet. breaking my legs. Joke lang pala. Ano to? Ang tamay legs ka dyan, VP Henry. Breaking- Heart lang ito. Heart ito? Heart lang. Cecilia, You're breaking my heart. heart. You're Yan. breaking my knees. My toes, my knees, my My shoulder, my... Ang galing mo. Di pisilong pag ka nangungod to basa. Ayan, ang next we have Sir, di ko lang sure akong Sir or Madam, Jumar Nebres. Jomar Nebres. Hi, Sir. Hi, Sir Jomar. You are the one. Congrats po. Congratulations, sir. Thank you so much, Pira na lang. Ang mga tindog mo, Sid, gari pang mga mga pang PMA. Diba? Mga pang PMA. Data binilang VP, no? Pira na po ang nabunot, Pag may suminobor, bala sinakan magabunar. sige, sana. Basta nagbunot kita digde. Okay, pwede pa? Pwede pa? Pwede pa ba? Pwede pa ba? Igwa po kaming nabunot pa? Cecilia, you're breaking my heart. Tatlo na lang VP Henry. Tatlo na lang. Tatlo. Kaya tayo ng tatlo. Ayan, igwa na ako sa Tatlo. nabunot digde. Duwa na VP. lang sa ko. Ayan. Ayan. Alright. Next. Ang next Basa. winner natin ng DZGB shirt ay walang iba kundi si Maricel Richaco o Ricacho. Ayan. Maricel. Dapat pala hindi ako nagkaparahero sa camera Medyo nahalata ako masyado Pwede pa padiklo mo nining hampangan. Nahalatang sa kuyang view. Ang pagal pala. Dipisil. Next. James Manlangit. James. Are you there, James? From Pilar, Sorsogon. Garitig, suportahan ka ni sa Paraw, Iyo, Pastores. garo. Ano, VP? Si James. Alright. James. Next. Next, we have Cheryl Aguira. Aguira. Di Ayan. ba may singer na Aguira apelyido? Christina Aguilera ito, VP. Christina? Sino na? Oo, Christina Aguilera. Christina Bako siya Aguira. Oo. Okay. Bueno, tatod naman sa Grand Raw. So, tatod po ang... Baka may magtao dyan sa yung mga dyan, pasalubong, di ba? Wala ka, VP. Baka tatawad ka sa parking lot. May Raffle nagsususog ta. na sa imo. Di ba? Oo. Tatod lang Alright. Sige po, mga tugang bago sa announcement kan sa tuyang winners. Ngunya pong hapon, mga tugang, patapos na kita kan sa tuyang pong virtual edition kan Pastores Bicol 2021. Nagugunta po mga tugang ang samuya na Executive Vice President asin po kan Current Station Manager kang DCGB para po sa iyang closing remarks. And message po sa tuyang gabos mga tugang Mr. Glenn J. Barcelon. Sa Indogabos, sa ngaran kan DCGB ADM,
napaabot kami, kidakulang pasasalamat sa gabos na nakatuwang as in nagsuporta sa Satuyang Bicol Pastores 2021 Virtual Edition. Sa ginagalangan na Regional Director kang DOT5, ang Satuyang amigo, na si Regional Director Herbie Aguas, asin sa iyang mga staff. Particular na kay Ma'am Fabrela na halin na panahon katuwang kang DCGB sa pag-implementar kang Pastores Bicol. Sa Satuyang mga ginagalangan ng mga Board of Judges, Satuyang amigo, si Sir Jeremy Cruz, asin sa iyang mga pagriba, si Ma'am Angel Salva kang DOT5, asin siring man kay Mr. Welvin Mendoza kang Bicol University. Sa gabos ng mga competing group, salamatan tabing dakula sa Indo, ang UAS Pastores, ang UAS Niño Jesus Pastores, ang Pastores Di Marcial of Ginubatan, ang Sarong Banggi Dance Troupe, asin siring man ang Paraw Pastores kang Pilar Sorsogon. Sa management and staff kang SM City Legazpi, salamatan po sa pag-provide kang sa tuyang space na pinagibuhan kaning Pastores Bicol 2021. Asin sa tuyang mga production and technical staff kang DCGB AM and 97.1 OKFM. Thank you very much for a job well done. And sa Induga Boss, Merry Christmas and a Happy New Year. Thank you so much. So AVP Glenn may not be physically present right now, kaiba ko niya, no? But we know that he worked very hard for this event and kami man po sa bilog o nabilog na team na Pastores Bicol 2021 sa DZGB, no? Naglalaom na sa simpleng paagi na paugmami man po kamo as sinaipahiling mi sa Indo an magayon na istorya kan kapaskuhan. Iyan. Okay po. Sabangan niya to mga tugang ang satuyan na mga manggagana po kang satuyang mga cash prizes na maresibi nin 10,000 pesos para po sa second runner-up. Then 15,000 pesos para po sa first runner-up and ang grand winner ang tumataginting na 25,000 pesos hapon tuan sa endo mga tugang kang Department of Tourism Region 5. Yes, correct yan, VP Henry, no? Pero bago yan, igwa pa po kitang mga ia-award man na special awards. Oh, igwa? Talaga? Yes, igwa po, VP Talaga? Henry. For the best Pag-una ko, dahil na yan, hinali na. Igwa, VP Henry. Binalik? Binalik. Binalik. Oo. Correct niya, tanong Igwa kita, of course. Binalik, ha? Okay. For the best in costume, we have 5,000 pesos. And Best in costume, ha? yes, correct 5,000 pesos. 5,000, VP Henry. Okay. Best in tourism destination. 5,000 pesos. Igwa palan, di ba? Totoo. Okay. Then, Kaya warang mauling luhaan digdi VP, no? okay. Pero may kamay burubit-bit manggari na cash hali sa DOT. Correct. Dahil ang mga non-winners natin ay mag-uwi pa rin, VP Henry, ng 5,000 pesos. Oh, kasama tayo dyan. Ay, hindi. Nasa bonus na, VP. O di, abangan niya to mga tugang habang pinagdidiscuss ngunyan kan sa tuyang mga Board of Judges ang mga special awards para po sa Best in Costume and Best in Tourism Destinations. Yes, at this juncture, no, we would like to thank our judges for gracing our event for today. And now, we are going to award the Certificate Alam ko of na. Appreciation. Patapusun ta muna. Nagdi-discuss pa. Nagdi-discuss pa. Nagkuroron pa ang mga hura. Medyo excited ako, VP. Payunon kayo. What? Di ba? Medyo excited. Again, Pigurunan talaga. Kunisay talaga. Sino yan maganangon niya na 2022 election? totoo. Actually, VP Henry, may mga nailing ako rigding bago pa lang nakakaabot ng mga viewers. Tano? Siguro tabi, ano yan, partner, Franz, kung nailing sa Facebook, yan o, nakalive yan sa Facebook na ko na yan. Totoo. Yan po ang discussion, mga tugang kan sa tuyang mga hurados, mga judges. Mapagal-pagal ang kung deliberasyon. Kung magana. Totoo yan, Muna, VP. kung isay po ipapadara sa West Philippine Sea. Wala ito, VP. Iba man ito. Anyway, Ano big sabi mo ko sa bago? Sige na. of course, to all our viewers, no, dahil may mga bagong kakaabot lang digdi VP, no? Oo. We are live here at SM City Legazpi for the DZGB Pastores Bicol 2021 virtual edition, of course, in partnership with Department of Tourism Regional Office 5. Thank you so much po. And to all our viewers sa DZGB News online page, thank you so much dahil sa good po nga nag-aantabay pa rin po kamo at nag-aabang kung sisay ang manggagana. Ikaw, VP Henry,
Igwa ka na po ba na Ako, iguan akong napupulsuhan? napili. Sisay. Sulag aki ka sabag ko, Secret. napili ko. Napili ka sabag ko eh. Iba man ito. Di mo ito ka-intra BP. Iba man ito. Pero igwa talagang manggagana ko niyan. Igwa talaga. Siyempre, igwa. Malay mo. I bet sa mga audience na igwa naman sindang naiisip. Oo. Nagkikwerintahan pa sinda. Mga Sisay. tugang kung sisay talaga. Oo. Ang marisibinin, 25,000 pesos. Tumataginting na 25,000 pesos. Dali ka, naka-experience ka naman mag-judge. Oo naman, Anong VP. mga experience mo sa judging, Miss Franz? Ang mga na-experience ko pa lang so far, siguro nag-judge ako kahit sa pageant, sa mga talent pageant, competition. Opo. Ano, Miss, sa babae o sa lalaki? Both po. Both? Both. Talaga? Alam mo nga, candidate number 1. Inapot nga, igoda, so Miss Gay baga? Miss Gay, opo. competition nga. Candidate number 1, what can you say about the men of today? Ay akala ko, judge ako VP na, tapos ako sa apot. Di pwedeng araw ka, napapasubo kita, Ako makapasubgan. ngayon, ako ngayon, ang contestant. Contestant. Apoton mo ako. Ako naman po ang maapot sa imo. Apoton mo ako. Okay, sige. Ito nga po, apoton mo ako. Sige. Okay, sige. Sige, VP Henry, ito po. Yes. First question, candidate number 1,872. Yes. Bakit pula ang red ribbon? Ganun talaga yun. Ganun talaga. Okay, next question. Oh. Next question, Ano? sige. Ano? Ganon talaga daw, sige. Pangduang question, Ano okay. pangduwa? Kung walang ginawang pangat ang Diyos, Oh. sino ang gumawa sa iyo? Ay, mali. Hala, baka wala na akong trabaho sa aga. Dahil na mag-report sa aga ini. Joke lang, VP. Mag-ibo ka na. Mag-drop ka na ngunyang gisurap. Joke lang po, joke lang. Karo-karo lang kami rin din. Yes. Okay, pero nataman ang gata ang hotdog malipot. VP, ako ko na parang ulok tiktik. Di ba? Nakakapot ka ng hotdog. Oo. Nata malipot, aber. Hali sa ref. Matagas pa. Ano? Hali sa ref. Matagas pa, syempre. Di ba? Pero magluluto mo baga, minainit, di ba? Tapos, nata ang corned beef. Nata ang corned beef na daikim mais. Puro beef. Ay, di ko aram VP. Nalata mo yan. Di ba? Parimang kan sapot mo sa ko, na nata ang red ribbon pula. Ay, di. O, ano, may simbag ka na po naman, VP. Ano simbag naman? Ika, ano pong simbag mo? Hindi ko haraman simbag. Actually, yun na ito, pula. O, so viewers, baka may simbag senda. May premyo ka. Wara! Ikaw po, so auto na Oy. tigpromesa mo. Pag naghapot ka sa enda, pinag-iisipan niyan, kaya dapat ma-premyo ka. Ganun pala. Oo. Di ko man kaya aram, VP. Ma-premyo ka dapat. Marami palang dapat. Anyway, Ah. gusto kong haputan din sa mga viewers no? Ah. Igwa na po baka mong napupulsuhan kung sisay ang manggagana at mag-uuwi. Manggagana at mag-uuwi. Oo. Nang tumataginting na 25,000 pesos. Yes. Oh. Kung meron na, excited na kita boss, di ba VP Henry? Yes. Kaya magbigay na tayo ng bago yan, anang mga acknowledgement. we are now going to award the Certificate of Appreciation to our panel of judges for our event for today, Yes. no? Okay. So to award the certificate, may I call to join us here in front our VP Henry Maceda to award the certificate to our panel of judges. So let me read to you the citation. This certificate of appreciation is presented to Mr. Wilven M. Mendaza for being one of the judges during the Pastores Bicol 2021 virtual edition held at SM City Legazpi, given this 21st day of December 2021, signed by Brenda Bayona Loxian, the president of PBN Broadcasting Incorporated, and Mr. Herbie B. Aguas, the regional director of Department of Tourism, Bicol. All right. Thank you so much. And of course, same certificate will be awarded to Miss Angela Gisalva of Department of Tourism. Thank you so much, ma'am.
Once again, we are live here at LCC or SM City Legazpi for the DZGB Pastores Bicol 2021 virtual edition. And of course, same certificate will also be awarded to Dr. Jeremy A. Cruz. Thank you so much to our ever supportive and capable panel of judges for DZGB Pastores Bicol 2021 live here at SM City Legazpi in partnership with the Department of Tourism Regional Office 5. Thank you so much. Alright, so dito na po tayo sa announcement of winners. Ay, may nanalo talaga? Meron. Pero may duda ka. Ikaw po may duda. May Bawa ako. I invite the chairman of the board, Dr. Jeremy Cruz, to announce the winners. Padi, para po matabangan kita sa announcement. Yes. Kan mga winners ngunya na hapon. Sige daw, tabi padi. Sa taho ta si padi. Ayan. Alright, so dili mo na kita padi sa Best in costume. Best in costume. Opo. And then ano pa sarang award ta? Best in tama Best ba? in tourist destination. Yeah. Okay. Sige. Best in costume. Group number 1. Yay! Pastores de Marcial. Congratulations po! Ayan! And now for our next award, we have... Best in tourism destination. Again, to award, we have VP Henry Maceda from PBN Broadcasting. And the best in tourist destination is group number... Dun, tururung. Dun, dun, drum rolls. To receive a 5,000 pesos cash. Ayan. Group number 4. Congratulations! All right. And now, for the second runner-up, kindly do the honors. Second runner-up, group number. Bali po consider tadigdi ano po so overall production, including the costumes, the use of shoes or the footwear and all little things mattered in the production. All right, so again. Second runner-up, group number 5. Sarong Banggi Pastores, congratulations po to your group from Santo Domingo, Albay. First runner-up, group number 1. Pastores de Marcial, congratulations po. Again, Pastores de Marcial is from Ginobatan, Albay. They shall receive a 15,000 pesos trophy and certificate. All right, and now for the champion to receive a 25,000 pesos with a trophy and certificate. And the virtual Pastores Grand Champion, sponsored by DZGB in cooperation with the Department of Tourism, Region 5. Group number 3. Congratulations, Barao Pastores Pilar Sorsogon. All right, congratulations po. To receive again a 25,000 pesos cash with a certificate and a trophy. Congratulations to the group. Ayan, maraming salamat for joining the DZGB Pastores Bicol 2021 virtual edition. And of course, for the non-winners, iniimbitahan pa rin po namin to join us here in front for the awarding. And you will be receiving 5,000 pesos for the consolation prize. Alright, so pakiklaim na lang po digdi sa samuyang table para po sa 5,000 pesos. Yes. Pakiklaim po ka sa indong 5,000 pesos digdi sa samuyang pagiriba. Alright. So sa pangaran po kan mga miyembros kan Board of Judges headed by Dr. Jeremy Cruz.
Sir Melvin Mendaza and Madam Angela Hizalva. Thank you so much po, members of the Board of Judges. Thank you so much. And now to award the prizes, consolation prizes for the non-winners. Yep. Thank you so We much. have, Ay, sige. Okay, tawagan mo. all right, may request a representative from Was Pastores and Niño Jesus Pastores to receive 5,000 pesos cash. Again, any representative from Jesus Pastores and Owas Pastores. Alright, sige. Thank you. Mga tugang. Sa pangaran po kang Samuyang Bilog na Pag-iribadigdi sa SM City, Legazpi, we would like to acknowledge the sponsors sa DOT Region 5. And of course, sino pa, Miss Francia? Of course, lahat ng viewers na nanonood sa DZGB Online Facebook page. And of course, to all our viewers here at SM City, Legazpi, thank you very much. And of course, to the Board of Judges and to organizers and to the entire team na bubuo ng DZGB Pastores Bicol 2021 virtual edition. Alright. Maraming salamat po. Yes, apo. Sa pangaran po ni Ma'am Brenda Luxin, Samuya pong Presidente, Sir Solixwin, and Chairman of the Board, and Vice President for Engineering, Executive Vice President Glenn G. Barcelon. Thank you, sir. Dr. Padi, thank you so much. And of course, mga tugang ang mga kairiba tadigdi, Miss Franz, our trupa, hali po sa SM. Yes, thank you so much po. This has been your hosts for today. Pasalamatan tang una si News Manager Mar de la Cruz. Yes. Ang mga pag-iribata si Tuyang ng OKFM. Thank you so much. Thank you so much We po. have Kuya A ng DCGB. Clean ka agad ha. Clean talaga. Kuya A ng DCGB. And Kuya Roy ay Isko Driver. Yes, Yeah. also joining us today is Ng Ate Jenny. OKFM. Yan, si Ate Jenny. And of course, we have Ate Angel. Yes. Oh, we have Kuya Bonjing, the Chief Technician of DCGB. We have Arven Laat. Nasa technical. Opo, baka may nakalimutan tayo si Kuya Nemi. Kuya Nemi Flora. Salamaton po. And si Ate Ans Galero. Thank you so much. Pulang-pula siya ngayon. Alam ko na kung sino ang isusulat niya. And again, opo, sa lahat ng buo-buo ng DZGB Pastores Bicol 2021, thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Mga tugang, kami po ang sinuna kay bangon niya na pagkahapon. Ako po si Henry Maceda. Salamat po kasi nung pagantabay. Ako man po si Francia May Boras. Sa Diyos mabalas po, Merry Christmas and advance Happy New Year to all of you. Thank you. Welcome to Pilar, the home of 75,000 happy and hospitable Pilareños, living in a total area of 248 square kilometers divided into 49 barangays. Headed by its Lady Mayor Caroline Sweet C. Reyes, Pilar is the home of Parao Festival, a celebration showcasing the rich culture and heritage of the town and its colorful ways of life. Ayer también nos esperáis,
in un cuore mi es